lajeng halaman 22 dina sawina nya tafsir Jalalain. Logat naungkul diajar urang lalaunan, mudah-mudahan sing manfaat kanu ngalap, kanu ngadanggukeun, kanu ngakurkeun. Disclaimer ampura kasadayana anu ngadangukeun kana aya rekaman bili aya mubtada teh khobar aya fil teh fa'il itu jeung sajabana teu akur sareng maknana teu sesuai jeung ketentuan hampunten. Mudah-mudahan salahna aya dina panghampura Allah, benerna aya dina ridha Allah, tur kanu ngalapna oge sing manfaat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Liiz aji karena ngagetakeun barang liiz ajima karena ngagetakeun barang bil Qur'ani kang tetep ing dalam Al-Qur'an minal ujaji saking pirang-pirang dalil kulubahum ing pirang-pirang atine kupar wa tasdikihim lan ngabenerakeun kupar kabeh lima kadue barang samau kang ngarungu ieu kupar pihing dalam Quran mimma yuhibbuna saking barang kang demen ieu kupar wa wuqupahum lan mandege ieu kupar amma yakrahuna saking barang kang sengit ieu kupar ing ma walau sya'allahu ladhahaba bisam'ihim manane walau sya'a lamun ngeresakeun Allah sapa Allah ladhahaba mangka yakti ngilangakeun ya Allah bisam'ihim kalawan pangrungune kupar bima'na asma'ihim kalawan nyimpen pirang-pirang pangrungu kupar wa absarihim lan pirang-pirang paningaline kupar Allahiroti kang zahir kang pertela kama dhahaba kaya barang kang ngilangakeun ya Allah bil batinati kalon paningaline kang batin. Innallaha satun ya Allah la kulli syai'in ngatasi saban-saban perkara sya'ahu tegese ngersakeun ya Allahu ing syai' qadirun iku kang kawasa wa minhu lan iku tep saking kul idhabu utawi ngilangakeun perkara idhabu ma nya utawi ngilangakeun perkara bukiro kang den sebut ieu ma ya ayuhan nasu eling-eling manusia ay ahlul Makkah tegese ahli Makkah wa'budu ibadah sira kabeh wahidu tegese nauhidkeun sira kabeh robbakum ing pangeran sira kabeh alladzi kang khalaqakum kang wis ngadamel sira kabeh kitu kang wis ngadamel sira kabeh ansa'akum tegese nyukulakeun ya alladzi kum ing sira kabeh berarti kieu alladzi khalaqa kang wis ngadamel kum ing sira kabeh kitu ansa'akum tegese nyukulakeun ya alladzi kum ing sira kabeh walam takunu lan oranana ana sira kabeh sayan iku sawiji-wiji wa khalaqalan wis ngadamel wong wa khalaqalan ngadamel alladina wa khalaqal ladina lan ngadamel wong akeh kabeh min qablikum saking sadurunge sira kabeh la'alakum nyatane sira kabeh tatakuna ikut bertakwa sira kabeh bi ibadati kalon ibadah dening Allah iqabahu ing siksane Allah wala lan utai lapad la'ala fil asli dalam asal taroji ku karena faedah taroji alias ngarep-ngarepnya wapi kalami lan wapilan utawi lapad wapi kalami wapilan utawi lapad la'ala wapi kalamihi lan ing dalem lapad la'ala ing dalem kalimahe Allah Ta'ala kita wapi kalamihi ta'ala lan ing dalem lapad la'ala ing dalem kalimahe Allah Ta'ala
litahqiqi iku karena nganyatakeun alladzi ja'ala kang anda diakeun ya Allah khalaqahu tegese anda diakeun ya Allah lalakum kadua sira kabeh al arda ing bumi pirosan hale ngampar hala ya iku dadi halun ya iku dadi hal basaton hale ngampar itu hal yang ngampar yub tarosu kang den amparakeun gitu iya basaton la gayata oranana katogi kumawujud pisola bating dalam atau sebumi awil luyunati atau empoye bumi empoy tampuknya atau empoye bumi itu Allah alam bisawab.